Namaskar Karbi Prime Time along penili rasing join ticket therapy non birtang ton benarjo panik tha. Karbi anglong arong supi di furong mirdan along pharu kreser kebra trok aningkan thang ni phaipli arni Karbi alam alun kirot kapaji thang All India Radio difu pining aningkan ingkoi rapho ahem kilutlo. Laki All India Radio difu ningkan ingkoi rapho ahem kilutlo. Laso apartment ke kangthan lun kilun lapen hirjir kihira arong pen difu radio center ruptalin talonta diponlo. Program officer Jonas Rongphar pen difu radio center Kipi Kiplang Aputak Than Pachini Pet Assistant Engineer Lal Mani Pen Dipu Radio Center Aphanan Sose Karbi Ahong Tikub Along An Kaparaji Aphan Kabor Ibo Malam Chitong Arada Phan Than Pachini Dipu Radio Center Jakong Kilowatt Cap Anbag Dunangji Laso Sai Kepachunji Aphan Karbi Anglong Hampang Arat Nang Chirap Chito Dunangji Puta Alang Lidingji Ning Arong Angbong Katalon Ajay Mekalong Lun 10% Pangcho Sumuting Lengpi Lapen Viren Tong Bietum Lun Parjuponlo Laso pen anparta babu kropen dipu radio center apudak hirjir hirsi ruptalen katalon aru amumang papleng ponlo. Surihini ra inkoira isianingkan apartment ingding plikebra nerkep KSA annual general conference Sildharampur Nurak Pathua Klamlong thang ni phai troxy pen ni phai sirkep arni an ni thom apartment ke peman ponjiadim self help group create troxy atumpen ke pangthira sai ke deng. Sildharampur Nurak Aklamalong plikebra nerkep Karbilo Charlie Asong ningkan sekamai pikapaman ponjia puthak self help group aning arong alam thi chepaklang. Alang le dumpen unan ke kacerap chito dunjie phan mesen pen jai meka pachun pun unjie phan kicho ke jun kiron ke bak kitin ki bila pen kapang thira pen chenglok nilitum ancho self help group JP self help group chingri self help group ke klar self help group klangdang self help group lapen klar self help group pen chenglok self help group kretroxia tumpen cerap chito dun puta anita teron pi rupta timungpi homsera bepi maluti kropi lapen basapi teron pi tumpen pachini kon Self group mate la solo tum do an ke great hero an muhila group do self group do nilitum un an ke dak cherap dun popasi ningke lo do an ta me cherap ker lo lapen ke dak kes e asong mate Karbilo Charlie asong tum ningkan plikebra nerkep dak nang kibi ke nitum ningkarong pik ajoni sing tum solo tum ta cherap dun pen kampachu nun popasi ningcha khalo lapen asi sah group do an chingrum pet pen great hero ka sah group do an chingrum pet pen lasi tapang kira saita denglo lapen ke keron ke bak asaita cherap dun popasi ning khelo lapen sah group do an ta nitum chingwai chingsai pen pachun dun popasi ning akhalu men ke acho sah group chingri sah group jirpi sah group ke klar sah group ke lason si klar dang klar et dumpik la great hero ana sah group an ansi nidri tum ka cherap iglo kisuman sah group ke bangkep do kisuman sah group ke bangkre ni lapen ke kisuman sah group ke bangkre rapho an anta do ke cipar pu pon ke nilitum kadu kabe si kami laki bi kirim lapen kicu kiju nalong si kami ke pangthir dun ke ron ke bak lahaya sai si nilitum ke cipathik pon ning kangsam lapen self help group pen nilitum pangtang pen nilitum ladak tiru ke thai pen danglok lapen non eprang ke wangji pusita me lason litum self help group pen kapang thirdun lapen non ladak kapachunji pusita me nilitum self help group pen pangtang ponpo West Karbi anglong by Thalangso Medical PHC ke parlo umuru arong along aning kanwang ta chitim ke checkpen malaria kiso kilong atumdo lasi malaria kiso pen ke pejok jia phanpura let's fight to eliminate malaria puwa kimang pen thang ni phaipli arni along long lasting insecticides bat net lin chitim alan kiron asai ki deng pona berta pherang ke jason hi pen berta nang pale Chiti Malan Kero na jai mek along by Thalangso Municipal Board Chairman Barim Chandra Rong Hanglapen Dunmai Phu Hemari Rong Phar by Thalangso Medical Block in Charge Dr. Clip Pator District Assistant Malaria Officer Niranjan Kumar Di by Thalangso Medical Block Accountant Sarsing Teron Lapen Surveillance Inspector Joyson Ingling and Parta Pharmaceutical Staff Atum Chetong Dunpen Chiti Malan Kero na sai mesen pen pachunpon Tata nobohe ar hetu karone মানে মন নবহে আৰু সেইটোৱে মানে মেইন কাৰণ
আমাৰ বেডনেটটো আৰু বজাৰৰ বেডনেটৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে সেইটো মেডিকেটেড বেডনেট ঔষধ লগোৱা আৰু বজাৰৰ বেডনেটটো হৈছে ঔষধ নিদিয়া গতিকে এইখন বেডনেট লগালে ৰুমটোৰ ভিতৰত মহ নাহে আৰু মহে কামুৰিবও নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি এইটো বেডনেট দিয়াইছোঁ 5 বছৰ আগতো আমি এই বেডনেট দিছিলোঁ এতিয়া আকৌ যোৱাবাৰ দিয়া হ'লহেঁতেন কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে বন্ধ থাকিলে কিন্তু এইবাৰ এইকাৰণে মেলেৰিয়া হোৱাৰ আগত মেলেৰিয়াৰ পিক টাইমৰ আগতে আমি এইটো বেডনেটবিলাক গোটেই কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত যিবিলাক এৰিয়াত মানে মেলেৰিয়া পজিটিভ কেছ আছে সেইবিলাক এৰিয়াতে ভগোৱা হ'ব গোটেই গাঁওবিলাকত নাপায় কিন্তু যিবিলাক আমাৰ হিচাপত মানে API বুলি কয় এনুৱেল পজিটিভ ইনচিডেণ্টছ তাৰমানে য'ত পজিটিভ ওলায় সেইবিলাক গাঁৱতহে মছৰিবিলাক Wolongkom aji Karbi lamet amai asai hem along paisong kisilam ji aphan MAC Ramsing Timung ari dengpen nujok kisoma berta pherangki Rustom tok bipen nonjong kat news along berta nang pale Ningkan kimi along pache ton dun silang pher MAC Ramsing Timung pen Karbi lamet amai Wolongkom aji aru asai hem along paisong kasalam ji aphan nujok kisom laso amai long amat non hedjong lang pher pen kimandun nihang longri Karbi long lamet amai phu dhon sing terang aphan setami MAC Ramsing Timung pen archupon non malam so por phan berta mong ton ponsina Sara license holder private security agency regulations act 2005 head office Defu Karbi Anglong Assam for more info contact Bimal Killing 93906324433 or mail at bimalkillingk7@gmail.com Pangcho Electronics Deepu Rongkhilan, where you will get multiple gifts items. Sports equipments, school bags, mixture grinders, and any kind of home appliance and much more. Pangcho Electronics Deepu Rongkhilan. Visit the store now. Pangcho Electronics. Your every move are noticed and will take you to the next level. Minga ji thendo putang te tunwek ji. Nang keng kamalong si nang kai ji theklong ji. You can make your future bright from here on. Suri Surya dansara tum isona kimang pen. Laso kimang ke kachipahai hanlo. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 is your turn. Ru Samson Singing Tea Talent Hunt Society presents Dance Karbi Anglong Dance Season 5. Audition started all over Karbi Anglong. For more information, contact 6008188947. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 only on Cut Television's network. dihin mo phi putot berta long mangthulo hunti tiron pipen ka bonda pon o kang hon po lun jirnon nang kileji thang ni phai pho ani Mr and Miss Karbi Anglong YouTube along kepeklang ponji aphan nonjong berta nangle Labang solun jir kilun abang laki Bikas Teron gitar waisong taro lapet pong sike Rinku Raj Boroy si wood ponlo Abang so lunjir along lirbon tisupi sitame cerap tito tunpusi lunjir kabonda tumpe nang pachini pinye berta kela pon sikang ton poiklo kardom domi thakme